Yoro itrai. Kapura makacing ro kalong sublay. Kapala yang igin ya kanigin kapor, bade kani ka janmit ka pamentay ka bangi dalang kumni ka kani ka yeng jang ka jing tuwai. But ka jing kublay kalong ya piru kumjo ki paramit ki baje kan mau ki jing tuwai. But kermen ro bawni usnem long usnem ya ka pi pin yo mat ka jing ku jong blay ka inda ka lipo kan repo ba ka hispa sha kumjo. Parang scam kan bawn long usnem ro ya ka ba mga pikin. Nang yo si so ye ka bangin nang ye ka bangin im ye ka jingim jong ka jingai kongo ye ka e ka ba tin jong blay keren katiyo ka bar jong manau benai ye nang study ye ka ni ka city ka bangin kong jong petras lingkot kum ka jim kan ma biang sa sisen ka city ka bangin kong jong petras ka keren spang jong ai ilam lang wa keren spang jong ka ni ka jingkermen ha ki jing jing jo jong ka jingim hope in the trials of life but yo sedang yo snem da ka jing pun ye ka ni ka city. So kung you blame la pois ko benta ka bakut ya kan ka jing puli kan ka siti kan kong jong upetras but menta ini kta habi de kan ka benta kan ka bukuran sipang juga jinggentu shabaro amara ha kiti benta ka shakmat guntu kan sikin sharai balang menta shabaro ki pra banget ham tamu ban habi de bat ka jing snoret ka ba khmat ki jong blame bat khmat jong ki pat pra prio dan sandli ki bangin study kan ka janmet ka baning kong kan yakta habi de bat kan ka jinggentu Bangin kop ya kajing sngoret ke baar kan ban bret ya kajing kuslay jiskus ke balai benilek persya sultan ke basau sepang kris kumunong kerku banong sensya ke bakado pat ngin kan sepang juga jing ai kublai kado ke jong petras hagar ke siti kanang makanam simi ko por ta kanya lit bet bet ke bentar ke beningkong ke bakren sepang juga jing kentu jong ke jing dan kam ya ke bamangiken ngin kop kan ya kajing sngoret kop ya kajing sngoret tengnya pulilang itu kita kot kumagi jule Why are lie? Andrei baro to pin Yakub ya kajing snoret ya kaban syakri parlogi. Nabau bleu ile prisha ya kiba snow crow Andrei ha kiba snoret. Why kajing aye? To pin red ile de namar kata po kakti ba crow bor kajing bleu. Bau ni yo pin crow ya pi ha kaya ba bit. Tingin pai kin yak sepang juga jing batai kan keketin ke kong kan keketin kan kup keketin kup ia ka translate na keketin Greek kami pau tang hang ni ha ka testament ka batumai ka ba ketelong jong ka kamut syaka jan kersya ni syaka apron ka ba u marau ute halor jong ka jan pong kenang ba kata ke janpong kanumlong ka bitingit ne kanumlong ka jabo ka waru ji shimbar bore ne ka janpong kendit ajrong usate de ka jan kersya ba ya kata kum le jong ka jingte ya kata ka jan ken la jukhat ken lese da ka tin kup Parkani ka jingtu jong petros ba mangikin ngin kup ya ka jing soret lese kan ken mau ken ka ba kris ulale ken hashwai ka ba ondino yu ken Try binang kan mau ka jing to jong u yedes nang bakat lai ka bakran chapang u jisu la le kamno la shim ka tawel la shim ka tawel la shim kum ju ye ya ka dabar nang am ta ban lek men pesat i kijat jono jong kisenran mana kwa ye kan ong ni pi kan ko we kamen to la ja pi pesat kijat you know pinjat kijat you know la ja kam don pat ka donot jong ka jing sngo red u play ong petros u ile persat i ki sngo kraw Andrei ai pat ya kajing haki bre ki basmoret. Ya kani ka bentang laman ong ka mula sot na kani ka jing to jing ki proverb nang balai. Kan khot ng balai pisau ya ka bau Jacob ru ukuran ka nang basau agar khot ng manrio. Kajing skoret. Kajing skoret. Kat kum kajong uji sukres. Kadai kan ka jinglong ni ka attitude ka bala dawa babaro ki prabanget ki banget hau kris jisu ki dai ban kop ni ki dai bandon. Habakran Jepang joko ni jing snoret dan ki bre ki masuk tu bakla Jepang joko jing snoret wat mangaro ji por suang stu bakla kom tahiru. Dan ko por bangi pet ki bre snoret ki dai ki dai ki ba jai jai ka ktien. Hoi ba jai jai ka ktien kelang udan kam ki ba jam ka sur daya ni ki ba yat pawang kam ni ki ba yat cita kom do. Ni perka katai ni ka dur jong jing snoret. Han raya no pi kata kam dai.
Lesi ben khor ketin kum ngalai mu kham sor da keren ru kum ne. Lesi de au te ne tan beri surat. La pim bisa ada kata ka dor kalau ngau bakala balai na mar ka jingmut ka jing surat kare kane. Ka jing surat kamut kan ban pet po ilade lane ban pet po ke wairu ka jing surat ka simut bet kane kamut ban perkhat lane ban num perkhat ai japang ilade kata ada ka jingmut lese ka tin basai ka jing surat kane ka ai ka mangi tip baro kane ka jingbu syarut yo nga lapi jam kena ka sur pi jai kena ka sur lai kambun unga ka jing jam sur jong pi lapen pau per rengko hang ta ba pi dei ki bre bokom no sarong ni ka jing surat kadai katakan ka ba ma pi bu syarut yelade pim perkat yelade akan mau sa ina hingkai po Bible college singi ki pol chai kli kini ka jing kli rati dan ngod da preng pi bas mau tu badan ni ka jing surat ka jing em jong pi ladan bara hang ta akan mau kamra para khat la bun hi la man sitang kelas la ra nang kai yang ni ha ka khlemat ba pi ra ka ti jong pi ha ka ta khlemat di pla sarong no pim de shi ki bre badan jing surat marbalai namar ngim dai ban tep pangidan ni ka jing surat abi ki wai ki ni ka jing surat rangi mangi te ngi shi dai ban tabe bet ban le ya ka jing surat ngim dai ban tep pangidan abi ki wai kin tep mar ha khlemat ka ba ma pi tep ba pi dan jing surat ta khlemat hi ji sarong lai oke ane ktien ba Petrus sukran wong ini ktien ka kti ba krau bor ka jung uplai kadang tin ka perkin mau ka jiplat em ya ki Israel negeri Egypt kumbala tho kitab Deuteronomy ka tho ini ktien nang wan riu khat ka bar huang to men ong halau khon ni la long kim rau paroa ka Egypt baru try welam nyanyi na kari Egypt da kakti banan bor kemudian putra supunan kami ke keren jangan jithok jang ke testament ke barim kembau try ulah pelat em ki bril jong men barim kum tarun pelat em ki taking ki penrit la dia kan hakmat jong ublay tu tip hai ni ko ublay ju pen kraw you know Hari tak hadu bau tau beri undang long ubala bit ubala biang lani ubala penkre nak kata jungu. Anuk sa kami Moses. Moses sudah nak kati jung ubelai ko basau pos nem. Hadin juga tahu sa alat yu ko long long alam kan eki kon Israel long long pelat lut. U Joseph kan udah nak kati jung ubelai ko bahadu kalais nem. Hasyo ay ko long lesi prime minister jung kari Egypt lani utau beren bor hadin jung paro. Pada bakran Jepang juga jing sarong tu ingin mau ni kawai. Kajing sarong. Kani bagi hapkan mawa. Kajing sarong. Ini mau step ni. Okay. Kajing sarong. Long ba kalong kawai na kisaki jong kajing bom la sya jongi yo play. Kata kamu lah ngi nyem la ban sya. Indirect hi ngi tu ile dia mengilong kibri hukum no. Basarong. Takraw boleh numlaan pun kraw ya kum kita. Retang kita king kiba yaisha kiba api ka por jung boleh takadaw song kaya ka bit. Kita kin yo ka jipin kraw. Kada kitin mong kaya kiya ka bit. Kada kiba bu le se ilam nong ka keren chapang jung ka jingbu por ka jung ublay bu ule ai. Hoy Petrus hang ne umut ya kaya kin jong kata ka jingwan ba arsin jong Jesus Christ ne ka por jong jingwan ba arsin jong Jesus Christ ho ni te ba bleu pun krau ken nga ba pi ha ki por le se ba wan u Christ jisuru re Petrus umut ba ya ka di ken ha be ka jingwan jong Christ habu ong kaya ka bet haba kan chipang jong jing tmu jong blai ting kin ma ni ko ki jing tmu jong u blai kem ju long tang man penjak buram yu breo oh yu blai penjak buram ye ki breo kan bilek persayu ada ka jing tmu jong blai kam long tang kum kata ada ka jing tmu jong blai ka long lu ban pen krau lembat u kris ya kita ji penrit dia kmat sungu baru le ya ka di ka jing pen krau ba ha ka sni bau jisu wan biang sikadeka pertai Yasha pra banget apa yang jong kijia linti jong kijingi kenduk jong pia ka jingim Yasha namar kadon kanong ka bakrau mo blay la pengkret nam ta bat bakrau yang apa pia kata kesingi ka jingwan ba asin Jesus Christ bat pila yang bela ikan etang la pikop pia ka donut jong ka
jing sungrit. Kabar. Berat dia ke jing kuslai. Ha ukris Jesu. Nak dekat ke banyo tu ini pelilang way arlai. Tak kau berat alo jung uye ke jing kuslai jung pi baro. Daba usuma sukher ma u sepang jung pi. Petros, haga ke situ jung. Sim tentu ingat pitang ni ke mamai ke ngin penret ilade henry wi kairo ngi kom no ngi dai ben le ben penret ilade. Pakata kalong dak bang ni berat ya ke jing kuslai ke jung ni. How Christ Jesu uba sumar nagam ta chung atupi. Itip na yam. Kadi ka jing ong galang ka sisa. Kino ki bam berat ye ka jing kuslai jong ka GM ha ublay na u Chris kidai ki pre ka basarong. Ba kidai ki pre ru ki bam tip ru em chapang jong ublay. Kino ki bam berat ye ka jing kuslai jong ka GM jong ki ha u Chris kidai ki pre ka basarong. Mari bam tip hiru kumno boleh perkat sepang jongki. Emine kada ah pi ya ding baju kuci kusman mari ngelalat ngini kedoi gini ka jalan ki joko jingem. Ini kada putra untuk bread ya kita ke jing kuslai. Apa kalian sepang joko jing kuslai? Ne ka jing bread ya ka jing kuslai tu ngin ma ka jing bread ka jing kai sepang joko jing bread ka jing kuslai. Kada bla chong scam ba ka jing kai ka tasmen batmai. Na ngipet ken na Matthews, ngipet na Lucas, ngipet na Pilipin, ngipet pa jing thor kom jo begini ben bread. Ban bread. Sisin bang la bread ngatrai ngim ju simsho. Ndai? Ne kom nona. Kadang-kadang pren jong pi basar unyut. Menemen step. Pla bread na adas ben lasai. Pisar biang, syau pisar pilim biang itu unyut na podas ben tek biang sar. Pilih am ta trai. Harai balai pat ikiji kuslai pilih am ta. Dalit bread. How balai licim biang, lieto biang ketua pada ben berat. Kau ini kecing mentoy, jong kecing don, kecing edai, kau berjan jong iban Jesus kalong bangi yo ya kalat kabu, ya kau bangin berat kan, ya kini kecing ket, kau bang mangi kini ket, ha kecing jong show bulai. Pitip nam kecing kuslai, jong kini kau pertai. Dan kejap ya kecing long mensim jong ajong pi, bahkan kejap ringat pi, ya kau bangin alat, bahkan kecing jong belikan sanang apa pi. Nama kata kadai ini kebingin berat ya kita gini kuslai baru kau tahu kuris. Nama lau Jesus Christ ulong lakloi kebun syak sitom, ulakloi kebun syak jinjar, ulakloi kebun unyak nam ta jong ajong pi, ulakloi ban kit nam ta ki pop jong ajong pi, ke kebun kebun kit saya kita gini kuslai. Kumno sya ngintip ba Jesus Christ kan lene ublay usumar nga ba de pi. Nagini gilay tali maning kongken naka jingjap ju baar ken naka jingasat ju bat kabalay ken naka taken ka jing syarai ju. Jesu yang ta jengajeng pi Jesu kan yasa ta jengajeng pi Jesu Kristus kan usyarai na ta jengajeng pi. Teka ada yang begini subrat pa yo apa ni ya ing baju kan nugo jing kuslay. So si manong tabaka da jing sisa. Kabon ki banget. Gitipa si pangjong kaman berat ikajing kuslay. Haray kitang ngobang hi bat sno bat ka. Tuin kelak umut para mangit. Kebalay. Yale persya Yahweh. Ya usotan na kita kot kebalong kita pral kenda tu ini pulih kamjorong kendiat. Tu pinle adakar. Tu pinle syarai na ba uta unong elek jongpi uba usotan kumusing bakerho uyat keleng. Udah wak kenang yang unu ru ba unyok ngut teli. Yau ta tu penyelek persya kiba scam halaka jingat. Ta kebatip padang pendet ni kita ki ju hi ki jing syak sitom. Ha kita ki peram jong pi ki baha pertai. Petras arsin lolak man keren. Sepang jong ka jing dan kam bende adakar. Ha kal nong ni kong ko bukalai kal nong besar ko tu menyau. Pat minta uban ha ni ka sin ka balai pat kaduk sundan ukuran ni kan ni. Bagi dan kami ingin lihat adakar. Ki Kristen kita belong ki adakar. Hamtam akiya ki bakado. Tanar tali ki daw balikan balakot ingin lihat adakar ke meningkong kan. Kadai namar banyi hagi ki ya ki bakado Aga baka jiwan jong Jesus Christ ken kalajan.
Pagkabaar pat balay pangidan kam kan pagili adakar na marba ngiyat lingba jing jing tinjo ya ka jingat ken ka jongi. Kampat jur ka jing tinjo kat kani ka juk jongi menta ya ka jingat kestan jongi. Ka jur ba kat dang mi kisnam. Ka jur. Kum ki kestan. Kada ingi mangin kiar na tinu kinu ki jing pin buat ya ka jing sngau jongi. Kung kikastaan ni dayken ya ka mamangiken ngin kiar na kanu ka jingdi ka pinbuat ya ka mensim jongi. Parki kung kikastaan ni dayro ya ka banginam ay ka jing kuslay ni ka pertay. Palay mga ong bangin ni day man kiar na ka jing pinbuat ya ka jing mut jing perkat ya ka mensim. Naman ka nikatin le adakar kaday ka badan ni kata haka Greek ka keren ya kata ka jinglong ya persya bat gitu kibre ki balasya syo hau yang dan ya hakiat sepang juga ning labatay pa nang batay syo mentah baru Petros kutuong tu syarai tu pin syarai pa kadang tin syarai kadang ka military term nane kadang ka ba kisipay ki judan kamba ka thaw ni ka mut ken yu tu ken unang aphira utu ba yang ken hakakot ba aphira ba pet ken ludan em kinang syon buwan benale bar umlang ba unyo athia untang syo athia mudan jingma ken ka sunong ka thaw tu haman pet la wan kinong syo unyo kan ay ka signal sya kisipara sipay ben long lakre enta benale ken ye kita ke kinang syon kum ta lakot nga piru kum jo bangin long kita bele adakar ki bambuat ki ki snow jangan ka protein para juga por ki ba adakar baru kum jo ni ki basharai baru jo jaya ka bamangi ken ni sya job hawai tau nong syon nya ben yang menyele ken yo nong syon baru oi tau nong syon jongi ong Petros usutan bolong kumusing bakurho kaktin sultan kadai ba translate na kanai kaktin Greek diabolos haba kanai kaktin diabolos kanai la penggelan kaktin Hebrew otan kabamut kan unang mudoy laneway unang ile persya kumupsen usutan kan usukor par kumusing pat ukwa ban pamdo ya berarti kada sokot unang penjot ya kising Ang Bible la jinyo kum kimrat ki basyirkay. But ki baklan bortam. Panakasam kan ka baat fu ada ka bakalala jipnan kami ki kum ki dor nagam ta ki nongsyon jang ki breu ki jang ublay. Parkani ka dikhat ka bau Petros wang ni bau sota lo kum sing ba korho ka ni ba wat kanang ni no ban ngongut teli. Kala ka ban ring dor ka ta ka jingma ka basyirkay ka baat ki kristana ka to por man shwa. Tumara ki kristana ki por man shwa ba ki trek ken ka bakin mane ki pa ki blay tang yo Jesus Christ ki shale kam no ki sha elam ken ka Colossian ki Roman banda bala syak pelam ha ta ka Colossian ki syak penyeng ken ha pedeng ta ka Colossian ba sa pelat ki sing la ka dor ka ba sakrar ka la ka di rukom ki sing ken ki bala tangan ba ki syak pencak tangan de kita yo ki benai but kristana ju pelat kum te Hapdeng jong kata Colossium bat sepelat di kising gelik dan kurup dan bam penyap jadi banget jeng jung tiki por mensua. Apa kan sepang jong sultan. Tetep ini sultan long nong suan bersyakai ba. Long nong suan bersyakai ba. Ulang persen ubalak dan bam dua yang al pihak kan no ke por ke bangin poi berkat. Udah nu ke por ke jing start ke bakra wa jing jor ke jing start jing pi ke jing start jing sultan. Udah nrui ke konhon jong ukan ke penyarap yu na ta ya menjok penyeng ile persyak ke ni ki breu ke jong blai. Oh da shisha ulong nong syo na besyirkai. Nyem dai penyele kai baru ban nyem dai hiru ban ignore ne ban le lendet yu. Sultan talelai nyem dai ke bangin nyopo yu ulan ulanur. Dai ke dau Petros nyen kam lang ki beri badakar. Nyidai melong ki beri badakar ki badon ka jengut berkat ke balong lakre. Penyele persyak ya sultan. Hablong lakre. Hasa ka itu kana kanang ba kan yokyam ha ka de ka jing hikai. Ukpa jong ka Christian monastery. Bolong ke Saint Anthony, ni Anthony the Great. Anthony Bakrao, wa ima kaspasnem ka baar walay. Uni kan uji ka jing ipau. Kiba shirkai dan ki jing ipau ibu yato berkambun yato hiro. Ha ka wi ka singilay to mo lay ka jing ipau ka nya ka ba
Kad baudang pet wi iya kan ka perthai ka bamla ban i. Naman ngi em yar li ka perthai ka bamla ban i ber ka bamla ban i. Pat bol sen gem da khamla i than ya ta ka perthai ka bamla ban i. Teu ni wi ke nya kata ka dia kata ka perthai bamla i ha ka bahak kata ka perthai bamla ban i. Kerhai ki ksut ki don ha kata ka perthai bamla ban i. Baru ni wan thani ula kli dai sa ngin la ka bang ngin job ye ki te ken chin nong shun ke ba kerhai ke bang ha ban le. Ta ka jin kli ke semua. Paulay asngoy ka sor na beneng ka bakren. Tangis kentien. Kong kajing soret. Da kajing soret. O makares way na kita ki disciple jong ni Anthony. Long mulai ele betul bagiksud kila wan min kendoyu na kila wan min kendoyu kila yaong yu hukum ne. Kay ka ba mamimim dan ka bangiring dan. Kay ka ba mimila ka bangiring la. Mamimi siya jingit na kiba bun sngi bun tayo. Tingilay bilang ng seminan kaman ba man di. Ngila. Meron mi ni ka bor kan yung mali kum tan kya am ngiring dan. Haritang kan ko makares ka bang mangingim dan. Nakalong medan gini surit mangingim dan gini surit. Ikso ki play o balong kum ta. Palay naman baka dono jang surit. Deka dono kan ka belam kan sa kajing job. Hap penkre yun de. Kata ka jinglang. Kum kisipay ki babha. Kikistahan kim day man pet na naman tiyengan na unong syo na nusultan. Hari kita ibin yang nilai persyayo. Panilai persyakan na usultan. Nila manong kan kaday kaji kay tenra jong kaktiyan ka jong ublay. Panipet yung jisu ha kajing pinsoy ya ur kum jo ulay yang nilai persyakan yung usultan na kapanan kami kaktiyan jong blay. Habang iyang skam kan ha kajingat. Nikintat kan ya kajing pinsoy. Bat banum ailat ka jing lamler jong uksut ne jong giksut kane ka pinpaw kan bangi yang ile persya no ya usutan ini kintin mo putra suwang da ka batip badang pendep kita ki jo ki sa stom kita ki param ni jong pi ki baha ka perthai hani putra su ai men sim kan ki banget ki bapule ni ki siti bakin kin mau ba maki ki sa stom tang maki ne ki we ki param ki sa si tom lem kumbalong lem maki pakani kalong kajing ikan ta jing ajang pi kani kalong kajing tip baki wei pat ki para kristan ha keleng satlak ng protein baki sya si tom kum mga mapi kan scam nya ka jimut ka jongi ken bangila ken ye ka bangiru ngin ya lingba ya kita kajing sya si tom ngin yang scam ha pedeng jong kita kajing sya si tom. Ini kadaw kan bau petas untuk ya le persya sultan na kajur mo kana kono ken mau yiki way pat makum no ken kila yang yele persya yu tapi ken mau ya kita piru pinyo ken ya ka jingjop kum ba maki kila yo jingjop ka ba sao ja ka jing pule ka chong kures nong ku ba unong sensyar na rekod ka si po ba waiting ni plela ti ublay ka jinga e baro ubala khot ya pi sa kata ka buram bam jikut jong u hau kures anda pila sa si tom kendiat por mau hiken onda penjanaya pi onda pen scam onda pen chatbor hau tolong ka jing charge ki bam jikut amen ya kata ka langen golong nadu ketikti ublay hadu ka nikitin bong oncha sitom kendiat por ngana batay syuk na mga batay ken ha kini ki kelas ni ki jingkai ba ya chikmat ada yang mentangan pen pai pitang ni ki bentai ki barang sa jong ketika khot ka bakat wei ublay un penmi ya ka aka kababhana ka jikmu basneu jing kinang shot kinang shon kitmu man pesneu ngat pi han nak to ka kitmu basneu ublay un penmi aka ba ye kita ki ba ublay penmi ningkong un penjana yang ngat pi na kita ki jikmu basneu jong ki kata kitien penjana kata kitien ka baju pendankam ha ka jikai akor cho ka testem ng batman ni jingkai ka ethics ka testem batman ni kita gilanong kita kitab kita khot nang ta ka tin kamot kamot ban bo renti ban penyang ban scam kata kamot ba ha ka jinya lenti jo gidi gidi sak sitom ke sipor u blai kung lek kamno yang alpi on pen renti ya ka jinya lenti jo jingi on penyang yang abade pi but on pen scam ru kam jo yang abade pi nang ta on lek sukamno on pen scam Bakata yung tin on scam kadai ka pang padang ka jukuran bakata sa matmay kamot man penyang man penklan
bat ban kersan ublay jungi di tau ublay kenyo ban kersan nga ba pi de daw nong wa sa wong ba habang gikelon ublay kersan nga pi den men daw nong thos pro wong ken uba ula ban kelon nyausin reun yang biang pat balai balai yang biang pat haba ula kelon nyausin ke jana ke kelon balai yang biang pat ngordon ublay penyang nya ko nang ta sa kanikan kabalay ublay yung kami kay ang ne lingba jeng sa sitom je bangini kendo on penchat bor nga ba dia pi on penchat bor pakade ketin kan penchat bor apun kam tang ni barkajik temu kolong kenang ye ke bamangan pi ke ngila mencak iki barok ke bangi kendo ha ka jiat liti jo ka jingim barka bakat do ka bam simladan kan ha ka old version kasih bible ha ka dan pada ka kasih contemporary language version but kani ka talk kan bo blay on ai kan nong rem ka ba scam umdan ji pengkela kan ha kani kasih bible version ka berem re ka greek kan ka greek ka talk ka tin telimi liosai katai ni tin ke bala talk ka bible greek ba katai ka mot bet katai bo blay kan on ai kan nong rem ka ba scam shisha nga ba de pi kita ini ke bo blay un le kan ha ba manga pi ken ni pai ni shania kan ha u Teman boleh mau long nong kerku kan ye kita kijing kerku. Para petra suong kami dekat bakal WHO tolong gajing sin charge ki bam jikut amen. Kade ire gajing kerku penwai ya ka bangila khor wa kitin pareng ka doxology ka bay sariem kan bat ka ba mau petra sula kran ya nong ka sa dekat bakal we ka bangan anum kran syo ne ka por ka sya. Lingkot upetras hang ne uyaro yu kres ba udan ni ka bor halor baro pada ki por baro nama ulong kita ki bam jikut ki bam jikut ujis kes ne ublai kan udan ni ka bor klan ya ki jong kat ba kidang ya ing ba jong ki jing sha pen si tomben mar kata kata pa shu marulong unong sensar tapi kendo kena kado ki jing kendo ka jing jong pikin la ye ka ba kin ya kom to klan da ya ing ba shwa jong o kini dik saw tuli ki jing tu king bo putros kun tu na do khat king ka ba san na do khat ka ba khat wai mentang ni point na shi ka ba kut jang ka ne ka jing hikai ka ba kan pang jang ka jing ai khublai khado jong putros ha ka di ka sithi ka jang u ka bang ni I na ka khat king ka ba khat sa khat ara do khat khat sa tu ni pli lang kita da usel banas uba upara banget bayai ne kumbangan nyo yo u ngala thok lingkot api ta ka sneng ba ka ba plaru ba ka ne ka long ka jing ai ba si sha ka jong blai ha kata itu pin yang scam ka balang ka baha Babylon ya ka bala jet lembat pi ka kublai pi baru Markus di ukun janga ule kumta to pin ya kublai parlok hi da ka jing do ka jing it tolong ka jing sok happy baro ki baha ukres amen kindiat kita jing batai badan kam main batai tin kong usil banas baar ke Babylon balai Markus berkebasa apa kedai ka jing do ba ko lingkot ng batai kita taginya pa sha kindiat sapang usil banas wai ni usil banas Usilbanas, udah ini usilbanas ubau petras Ukraina kan kisithi. Uni usilbanas undai la kamnu ken, undai itu kan usilbanas ubau Paul ken ukdo kum parlok ju hakakam mission ju ngi pet na alkorin kong Thessaloni Thessaloni. But uba hakikam ki apostol simla khot silbanas ni la khot Silas namar baka kerteng Silas kadai kabapin kala na katekin tin ken silbanas. Ladang ni udah utau jo selbanas ubara ek sitigen na ka jinge ke yalang apo ke Jerusalem kami apostol nang bakatsan baru balik ringkat lem baru Paul kan sya ki balang apo Galatia bar sikwe pe ki jaka ke Asia Minor uni nang bebet baban ra ke siti ke jong Petrus sya ki balang ki badan ke than ke Asia Minor hi namar baki peram ke jong ke balang badan ke than Asia Minor itu bhai no Yau ni Silbanas ne way usilas. Baru putra sutho ini kintian agar khat king bakat arm. Ngathok lingkot hapi da ka basneng bata ka ba plaru bakani ka long ka jinga e besisha ka jung blai ha ka ta to pin yang scam gini kinti gini tang ki jing kran lingkot ne kran yang summary le ne kran ka pasok kelum ka e ka ba putra Ukraina ka sithi jung. Kinjak sepang jing ne kintian Babylon. Ada kintian Babylon ka long ka dan kam ha ka jing batai. To
ke Babylon hang ni kala ban mut lese ka jingkren set parsi ya ka nong barom kenang ya ka menyada ya ka balang harum bad ya Petras na ka jingsak pinstom ben jong em niro dan bad kibaong em kani ka kentin Babylon kam thau ya ka nong barom are ka thau lese ya ka nong Babylon bet ka badan sa ka than sep ni jong than ni jong ka wa Euphrates benar li jing batai sepang jadi Babylon kelam ni ka nong barom na kelam ndai kai kalau mendekin ke nong ba Babylon kampun kira ustad ki ong ba kani ka ketin Babylon ni kan thau ni kan mut kan ya kan nong ba Rom balik kan nong ba Rom namar Petras kat kum ka historical evidence ni kat kum kisaki jang history ki tho bahagi ka por tho ni ki Petras ki udah napo kan nong ba Rom Baula sa kem rum jo kan haus im Nero baru Nero pun krek kan je penyap kan je Kistan tapi Petras apa punan kam ni ketin Babylon hang ni kalau ya kaban nyadai ki pa rungat kanang ba kini ki bamlong Kristan ki num tip kan ba umut kan je ka balang hapo Rom lada umut ka balang hapo Rom tekin jendela tip kan barkin jendela shim kan ya ka sinjami ka bikin pensitom Shusho kanyo Petras berkiwai pal. Lene lam lahan ko kom rukum jo. Pala pin kam ketin Babylon. Namar baka jinglong jingman jo kay nong ba Rom haki kipo jong u Petras kamya per naga jinglong jo ko Babylon haki por ki bamensua. Bat kani ka juk jingi menta kamya per naga jinglong jo ki nong Babylon haki por bamensua. Lesi kelam de ka jingkren sak parsi hangne. To nang ta si pangjong Marcos hangne. Marcos sang ni, undai kan itu Marcos kan ubajulat missionary baru Paul. Hakasin ka maningkong hadin jeng kata uino, bahadin jeng kutu lay suk biang pat, hakasin ibukut na siya jeng apostol Paul. But uday ruto kan ubalato kan ya ka gospel jeng Marcos kat kum ka kana pateng la pateng. Bala kum no uni kan uday itu kan Yohanes Marcos sin balato akakam di apostol nang bakat ar. Haga baka kini jung ule sekla mendai ken ke balak lak tengah. Harai ke berispa akit badan hapo Jerusalem dan ke daw kanya ka kam ka pstol nang meringkong bal nang baar baka sepang jong ketu ken seng jong kia ka yeng jong banget. Bala ka ba umensim ko iwan ken le sekla mendai ka yeng jong u kemi jong u Marcus. Te Marcus de uta. Nang ta ni kren sepang jong ka benta pat ka jing kublai jong ka jing do it ka khot. Tanya pai kan dia sepang jong kan dia kajing kublai jong kajing do it bakut. Kajing kublai da kajing do it ke bakut. Kadai ke ba la jule na kam ta jong ki parlok hagi ki por bat na kam ta jong ki bayeng basem ki bajan e. Kajing kublai ke ba hakani ko kom ke penpau ke ia kata kajing don kajing dai ke bajan bat kata kajing dai ke belate song badu kata-kata. Kadai ke ba ki kestan ke spasnem ke beningkong ki jumlin banle. Kajiro it kay per nagar kumle mangi abangi kublay para mangi la kublay ni kudop nang tangi kumye pendai paranga tuan hari kajiro it ay tiki por siya kamlo hata kurkom kalong da kajiro kan para sintur lesi kumado mangi lungret hata kurkom katuri kajiro it bakhot kamday mi ong pat ni kamday ka passionate case kumba lesi kumba yedo it lesi si lok ci tengah andre kadai ka like case kumba si do kumba do iklong ngam kala hata kurkom oh ngana ma men sim betul le kani tang na kabasyu kublay ro kala biang hi ki singi jungi minta nama boleh nama kita ki por men syua ba ke do kamne kamday tang ki kristani ba kile war ki bamlong kristan ro kile hare da ka jitu ko ba khot pat te mangi le mangi kumne tang me do si samla po surok lalu ber khat ngakan mau sin ko wi ka singa nang yak kali ka nang yak kali kadan gin kani ka wei ka ngantip ka de ka lok ni ka de ka samla ne hang te halam thlong hate jaka ba yang bos kadang bat be itu semen step imat prabaje kadi kadang bat you new ong no tu samla to naman ngantip samla no lok na ka kadang bat tu samla hata ka po kadang nya ari kali nga si ibi pa kadi kadang kenjok bendok ni na nangap ngai ni berakhat banyak kali ko pech to Mabalay namar ba kamday de culture jang ni bing le atur kom dai. Te bale kom ni kale sikum ko do ik ba khut kom bale ka Bible te kanom ya hap bat ni gi sim tatang us ko blek tiro kala biang ni. Wa ta gi blek tiro kala biang. Ne tang ko spende peranga pro la biang ni. Baru petos pun ko bong tulong ke jing suk happy baro ki bahau Kristus Yesus. Bat pun kot lagi kitien jo ke jingker khu jong ke jing suk kalau nggak bakah tam ya kaban penkut ya kecing tho baru kem jo ban aga jing kublai ke bakado Petrus la penkut kembau sedang hi
Upin silore kistaan apa yang juga di sak sitomben, dak berduai na taka jingsok, kadang tin jingsok kadang pengklar tin Greek. Irene, ya kamang iyo ken ya kerteng Irene, jadi kerteng Irene, kamot jingsok haka Greek. Parkani ka jingsok ken kadi kata kabadan kerhai ken hau kures. Nama boleh nama ulong usim jaga jingsok. Mga pia bangi pas ni yo ru ya ka jingsok bangi lawan air ya ka jingsok si kiwe pat. Te putra sepukut di siti da ka ba ukar ku ya ka jingsok ka jong boleh. Hai gitu ki peramet kumtaro ngapun kut ya ka jingkai batu ka jingsok ka jong boleh. Kalong lembat piko ki banget nap ta jong ni usnam bat ki snam ki benang wandu kemjo. Tongin sipun kut mo da pikan mau sisen ya ka jingkai. Kabarin kong kalong kane ban kup ya kai. Ya, kajing surit, humility. Kop ya kajing surit, akan janti juga tim jago pika balas ni. Kapa akan berat ya kai. Berat ya kajing kuslai juga jeng pihau try. Berat te berat. Wat sembiang paneng ta kabalai. Yang ilek persya Sultan resist the devil. Yang tinggi tenat pa. Pekin kekti lah saya lakum kekti Sultan. Ada ke Bible. Mabalai na matang daga kekti jeng play pila ben yang ilek persya Ya Sultan, nanta saya dikawai pat ken mabu kris ulung nong kerku baru kumjo udah tahu bayar esensial sih kita babam jikut. Namar kata ke ke baja ka jim jong pi kam chim ja klem ka jing tip jono. Jong bat klem ka jing ailat. Jong bat ka bakado wat kelet benne ikane sibet dalawar semakin mau. Kata kalong kublai parlok hino dagadonot kabakot. Ya kublai markel yang kum si peram ngeken hau kuras bato apa ni kublai ingin ya kublai da kajing ku jaga jing sukru ya ke tagi doai so ye me try ngila pois ko bakut jing jing pule kene ka city ka bengkong jong petras bangango si kade ngo kenrat ye kini ki session ke ngila yo tat adu kene ka klimat ke bamenta ngila yo jing sai ba na kene ka jing thok jing ketin ke jong me bat nga kermen try bangim bangin nam siung nang tang bangin long ginong snow and ginong leru ya kaktian try rap ingi dung men sim go bor chame bangin la ya ka bangi ablay ngin kongo balle ya ka kaktian chame ka keren sangi da ka ni ka city jong putras ka bakaran ka ni ka no paisngi para ki wiki ski balle no rukum jo par na ki way pat ki benta jong jing thok jong kaktian chame ka wiki shikli chame ablay sam na ko ka tayo shikul ka tayo ko kan rap ingi ya ko mengi kham me tra ngin tumne le bengin kop ngo kenrat ya ka dono jig songret bret no jig slide bret no kita ai boringi bagin yang le persya setan pada ka bangkin mar mamilong nung kurku mamilong taw nung sensar pat klam klet ru atrai ka bengi ablengi tumne ya ka bangin kurku ki prame de jig kublai jig jig sup ngo kenrat ki ta ki bangit ngo kenrat ki karpa keteng jome lah ga jaka pas ki jaka pas setlak ko pathai kumjo Adam Jesus Christ. Amen.